kami mati hidup Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hari kami tujulong uhilala kami dikot doa siniro kami salut kami harap dosa. Alam ilo umbayan na pupaseret kami diri nami sa layon di jolong. Jala pupakotokot kami tunagdo kami manimpil siyan akka dalam mudabadia somong biru-biru na ilo. Sa unang babali kami siyan jolong ala ni dosa nami ay dambi halomo konro ham-hamatian ni akka berdosa. Alai hamubau ni rohana dolomo ni roham asa mangu sisa masalubut hadi duhon nami dohot pamalusyon nami mahite-hite pangulam nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pakot maasu ni roham di kami mahite-hite panindangion dohot hagugoon ni di perbajia